Dobro mi došli u novi video. Danas pravimo rolat od kesten pirea, to jest sa kesten pireom. Nisam ga jedala baš godinama, tako da sam odlučila da ga sad napravim i odmah da vam snimim. U dublju posudu stavljam 300 grama mlevenog keksa, 250 grama kesten pirea, 100 grama putera, ide po receptu. Ja sam stavila u ovaj deo 100 grama margarina, zatim 100 grama šećera u prahu. Također, ako nemate šećer u prahu, dovoljno u secku, samo malo da ga usitnite, neće se osjećati. To se izmesi i doda se još 50 ml vode da bude malo kompaktnije. Evo vidite kako ja naravno to sve moram da probam. I sad je potrebno da se ovaj deo, ajde da ne kažem kora, ali taj spoljni deo, da se lepo razvije. Razvijajte što tanje možete. Ja koristim ovu silikonsku podlogu i poenta je da oklagiju ovako sitno povlačite. Ukoliko budete krenuli kao za testo, onda će krenuti da lepi, ali ovako na sitno baš se lepo razvuče. Ukoliko vam ne bude ravno, kao što meni ovdje fali evo jedno parče, slobodno isecite ivice i samo dopunite koji deo fali, to se mislim neće se ni vidjeti niti bilo šta. Ovo za sada odlažemo i pravimo unutrašnji deo. Potrebno nam je 250 grama putera, zatim 200 grama šećera u prahu, ja sam isto koristila onaj usitnjeni iz secka. To sve potrebno da sjedinimo, da izradimo ovaj puter. Zatim u to dodajemo 100 grama kokosovog brašna, to jest kokosa. Izmešamo fino i spremno je da se filuje. Ovaj sloj se baš jako lako nanosi, tako da vidjet ćete sada. Ako imate neku špatulicu, ja sam krenula kašikom pa sam shvatila da imam onu za od aparata za palačinke, tako da bilo mi je odlično. Još puter kako se malo otapa, bit će još bolje. Evo ova. I vidite kada ne bude baš mazivo, onako fino. To je potrebno da se naravno ravnomerno nanese na cijelu koru. Vi ovo možete raditi ukoliko nemate ovu silikonsku podlogu, iako je moj stvarno crta savjete da je kupite. One su baš povoljne, ali možete to raditi na foliji, možete raditi na onoj prijanjajućoj foliji, kako god, ali kažem ja sam s ovim baš oduševljena. Zatim ovo uvijamo naravno u rolat. On neće lepiti za ovaj spoljni deo, samo je potrebno malo da se pritisne da ne bi unutra bila rupa. Meni je na početku bila rupa, sad ću vam pokazati taj deo koji sam. Evo ja ovako to još malo stisnem, čisto da se to sve lepo spoji. I naravno moram odmah probati kako da vidim kako će to da bude, ako će čekati da se to stegne. Znači, meni je bila u sredini ovako malo rupa na tom kraju, ali posle vidjet ćete, u stvari vidjeli ste na početku videa, ništa se to nije vidjelo. I uvijemo u foliju i ostavimo u frižideru da se to dobro stegne.
Posle jedno, recimo, ne znam, sat vremena ili, pa recimo, ajde sat vremena, već možete da ga prelijete čokoladom. Kod mene je ovo sutradan već. Sklonimo sa folije. Evo ga, kako se to lepo sve steglo. Sklonimo sa folije i prelijemo rastopljenom čokoladom. Ja sam koristila nekih 100 grama, ali nisam sve potrošila. Recimo da vam je nekih 60 grama potrebno. Rastopljena čokolada sa malo ulja i znači u principu i ne morate, mislim kako želite, po receptu ide, ali sve proizvoljno, tako da ja sam prelila rolat čokoladom i ostavila da se stegne i evo ga, rolat je tu, jako se lako pravi, brzo. Kada budete probali recept, voljela bih da mi pošaljete neki komentar kako vam se dopada, a do sljedećeg videa želim vam prijatne obroke.